ushize tutaranavuga ko nabonye kuri stati yawe umunsi Vestine ni washatse cyane Dorcas Vestine uzi kuba tandukanye yego hashatse umwe muri iriya groupe umukuru ngo niwe washatse Vestine nimba atari Vestine ariko ashobora kuba ari Vestine kuko nabonye hari umuhungu wari wiyanditse mu ruhanga yandika izina ryiwe kandi aryandika n'agahayo kuko byari jindani mu gahanga gutya yari komerekeje canke yageze amatatuwaje bazabagira none bayandika tatuwaje y'izina rya Vestine kubw'urukundo akunda Vestine ushobora kuba utaragize ariko nawe ufite tatuwaje mu mutima ubwo nayifite abantu batari bazi ko Jeannette agira tatuwaje uyu munsi rero ashize hanze y'urukundo rwa groupe ya Dorcas na Vestine abandi kutabambaza ndabakubaza bambaze Ben na Chance ho muri mwubahwe indirimbo zanjye ziko zivuzwa mumvise abambere n'abakabiri abagatatu I love you navuze Ben na Chance wavuze ko Dorcas na Vestine Dorcas kuri none muri iki gihe Dorcas yashoboje kungerera niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yankijije amaganya niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yankijije amaganya imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe imbaraga zawe Mana nizo zitumye nongera gusubira gutega Dorcas kuri none muri iki gihe Dorcas Vestine ari abantu bagufasha cyane abakabiri ari Chance na Ben abagatatu rero Daniela na James rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo umva niondole moyo mgumu bali unipe moyo waupe ndabakunda umunsi n'umwe tuzakorana pe inajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani wala si ya mabaya kando ya maji ya utulivu uniongoza sitaogopa mabaya maana upo pamoja nami umeniandalia meza mbele ya watesi wangu umenipaka mafuta yo uhimbazwa Kristo amen amavuta aramanutse ndumva turi mu kirere ciza kandi ijuru rikinguye Mana iguhezagire cyane kuririmba ufata nkiki nimba ari bwo ugiye gukurikirana bino biganiro bwa mbere hanyuma no gufata ico kiganiro ukagiheza umuntu musanzwe mwandikirana inbox cyangwa ukagishira mu rubuga muri groupe musanzwe muhuriyemo n'abandi bantu rero ashobora kuba ari nyogosenge wowe cyangwa akakubera mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa umukobwa wawe ni umuririmbyi
uzwi mu ndirimbo zo kuramya Imana, azwi ahantu henshi, yamaze guca ku ma platform menshi y'abantu batandukanye, akora indirimbo zihimbaza Imana, aririmbize ndetse n'iz'abandi banditse mu rwego rwo guhimbaza Imana gusa. Tugiye kuganira nawe, vugira ngo yateye imbere. Vugira ngo yateye imbere, aho hantu wicaye Uwiri Jeannette tugiye kuganira by'ukuri. Muri uku kwezi ndibaza mu byumweru bibiri bishize cyangwa bitatu, hafi yamaze nk'icumweru ku ma stati y'abantu benshi ubona bagenda bamuhana kubw'ibikorwa yarimo akorera Imana, ahimbaza Imana mu bindi bihugu bitari iki ngiki. Rero turaje tuganire byinshi uyu munsi. Rero afite n'ikintu ababikiye, ibyo byose ni muri iki kiganiro bibera. Tugaye kaze cyane Iteriteka Jeannette. Murakoze cyane. Turashimye ku ikaze muduhaye, Imana umugisha. Murakoze. Umwaka watangiye gute n'uriya wasojwe gute? Cyambere turarumukije abantu bazodukurikirana, tuvuze ngo shalom shalom, turabagumbiriye izina rya Kristo Yesu ku mazina ya Jeannette. Iteriteka Jeannette, ndi umumama ndubatse, nkaba ndi umuririmbyi aririmba mu gospel, ndirimbo mpimbaza-Imana. Twaje mu kiganiro, umwaka warangiye neza, twawurangirije hanze y'igihugu, tari ngaho iwacu mu Burundi, twakirangirije mu Rwanda, byagenze neza, n'umwaka uratangurana neza, tumeze neza, turashima Imana. Igikuru ni uko twashitseho turi bazima. Ubu turi mu kwezi kwa kangahe? Kwa mbere. Mu kinyamurenge bita ukwezi kwa mbere, bakwita ukwezi kwa kwanza. Bafata igiswahili bakakidiriwa kigahinduka ikinyamurenge. Ni ukuvuga ngo turi mu kwezi kwa kwanza, ku matariki asoza. Uyu munsi ni tariki 30 z'ukwezi kwa kwanza turimo. Ni ibyishimo, ni ibintu byinshi umuntu aba yarahuye nabyo mu mwaka bitandukanye. Ariko ndagira ngo nsabe Jeannette mbere ko n'ubundi tubandanye ikiganiro, amaze kubibwira, adushire mu maboko y'Imana. Urasengera ino channel, usengera abayikurikirana bose, kugira ngo kije kuba kiyobowe n'ubundi n'umwuka w'Imana. Kabisenge. Turagushimiye Kristo, turagushimiye Mana igororotse, Mana yo kwizerwa, Mana twabonye, Mana twiringiye. Turagushimiye kutugejeje amasaha turi bazima, turagushimiye kuri Imana ko warejo n'umunsi ni kuri turi imbere yawe, tuje muri kino kiganiro. Mana turagushimiye ko wemeye ko tugera hano, tukaba muri kino kiganiro tugiye kuvugana ibyo kwera kwawe, by'urukundo rwawe, n'ibikorwa by'umurimo wawe Kristo. Turagushimiye imbere gw'icubahiro. Rero Mwami Yesu, duhe kugubwa neza, duhe kukubona, duhe kuzura umwuka wera, kuko tuzokubona mu ijoro Kristo. Aha mu isi tuzokubone kandi mu bikorwa no mu byo dukorera. Turagushimiye kwezagira abantu bagiye kudukurikirana, baze bagubwe neza n'ikiganiro, baze bunguke iby'umubiri, by'impwemu, uzobokoze Kristo. Turase tugirire neza ubwira ikiganiro kirangiye, ugirire neza bariko abazogikurikirana, ugirire neza abazoba bumva ibiriko biravugwa hano, baze bumve baruhutse baguwe neza. Turabigushimiye ugiye kubikora mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane Jeannette, kubwawe iyo usenga ugafunga amaso, bawumva ko arwo wumvigwa cyane cyangwa ni disture y'idini? Oya. Sio kama disture. Ni kuba twirinda ibyo ikintu cyose cyocaho kigatuma duta kuvugana n'Imana. Niyo mpamvu dusinzira. Naho ubundi gusinzira dukanuye twobikora, ariko igikwiriye wisenga akanuye,
wosinzira kugira ntihagire ikirengana. Nk'ushobora kuba ndiko ndasenga nkanura umwana akagwa hasi nkahita nirukira gusaba, nkaba ntari urutonde rwo kuvugana n'Imana no kuyibwira ibimbakiye no kuyisaba. Niyo mpamvu rero duhumiriza, gukanura twokanura ariko si byiza, ko na Yesu yarahumiriza mu gusenga. Sinigeze mbona nubwo bavuga ngo hari wakurikiranye filime ya Yesu ngo arayikora, sinigeze mbona Yesu, sinamubonye amaso ku yandi Yesu, sindakubona. Ariko umuntu wese ujya yakinye filime ya Yesu nabona akora ivyo Yesu yakoze. Ujya yakinye ibyo yumvira. Kandi je ndizera ko Yesu atigera kanu muga kintu yakoresha ico narinzi yarakoresha ijambo. Utekereza ko ukoresha ashobora kurangara? Aha, sinibaza ko yorangara kuko araduteramiye, arangayeho nanje novunika none. Niba Yesu atarangara akaba abuzwa kurangara no gufunga amaso kugira ngo bashe kwishura ibibazo byacu, akaba yofungura amaso kugira ngo abe attentif akurikirane. Yesu yaravuze ngo icyakorewe igiti kibisi icumye byogenda gute? Yesu reka cyari igiti kibisi kandi gikomeye. Ariko twebwe natwe umenye ko sinavuga ko twumye. Niyo mutegeza kwirinda. Turakumagaye. Ndabwo twumye neza. Tukwiye kwirinda ntihagire idukura ku Mana. Isengesho nigero twinjije mu kiganiro twaje kuganira, ntabwo turakora deba, tuganire twisanzuye tworoheje. Urugendo rw'umuziki rumeze gute? Duherukana uwo mwaka ariko nabwo nko mu kwezi kwa gatandatu kwa gatano nimba ntibibeshe kwawe, kuko kenshi nicyo abantu bakuziho no gukorera Imana. Uririmba rumeze gute? Bimeze gute ubu? Ubirimo gute? Ugera kuri aho utoshobora gushika ihagushikana. Inza umwaka urangiye wa 2024 2024 ni ukuri ibikorwa byagenze neza, twabonye Imana, twagize ukuboko kw'Imana. Imana yabanye natwe biciye nyine kuri bamwe bagiye batuganiriza. Ni ukuri turashimira Imana. Asante sana. Dutangira urugendo rwose rutangira ruba rugoye ariko rugenda rukura, kandi uko rugenda rukura hariho n'izindi nshingano zikura bimwe utatekerezaga bikagenda bifata intera. Ikintu ubona ubu gisa naho uwungutse cyane muri uno mwaka muri uyu murimo wivuga butumwa se cyangwa buririmbyi niki? Nukuri narungutse cyambere muri jewe sinovuga ngo kuko umuntu niwe yize, nagize gukomera cyane. Cyo nungutse mu mwaka weze no muri uyu mwaka dutanguye, nubwo tukiri mu ntango z'ukwa mbere, ariko nagize gusenga cyane, nagize gukomera, nagize gutahura ko Satani ari tugwana na Satani, tugwana n'abantu, tugwana na Satani. Ntahura ko Satani ariho, ntahura gukomera, ntahura gukora cyane. Nize gukora cyane, nize gukorera Imana cyane, ahubwo kongera birenze. Nagize gukorera Imana cyane nk'umwe umenga agomba gutaha. Nagize gukorera Imana cyane n'inguvu n'imbaraga. Nicyo kintu nungutse. Nicyo kintu nungutse. Bindi turaza kubivugana na nyuma, ariko ico pe narungutse. Urabizi ko iyo umuntu mu murimo w'Imana, iyo umuntu asenga cyane arushiriza kugira ibitero byinshi, kuko nta muntu usenga by'ukuri ngo abe imbere y'Imana by'ukuri, ahora ahagaze imbere y'abantu atagira intambara. None iyo ufata umwanya wo kwiha Imana ugasenga cyane, ntugire ubwoba bw'ibitero kuko bishobora kuba byinshi gusumba ibyo warusanganwe, kuko iyo umuntu agenda yongera mu mavuta hariho n'ibindi bintu bigenda byiyongera. Yesu igihe asanze abigishwa be basinziriye yabwiye ngo ni kuki musinziriye? Yesu kuvuga ngo kijya kibanza cyarimo abigishwa be ntari kugisengeramo, ariko yabonye ko imbere biza kugorana cyane, ahita yunguruza.
rero biradusaba ko gusenga si kuvuga ngo nitubwiye ngo satani yongereza ibitero ahubwo niyongereze nako tuzongereza gusenga. Silaha ya mwimbaji, silaha ya mtumishi, silaha ya mhubiri ni kuomba sana. Siri ya mhubiri, siri ya mwimbaji ni kuomba sana. Nta kindi kituneshereza intambara nitubwiye ngo bohora gute. Satani yo kwicara gute. Yagerageje igiti nabisubiyemo, yagerageje igiti kibisi icumye. Igiti kibisi avuga ni Yesu Kristo, iwe afata Yesu ko yaje afara amakaka, ayuzuye amakakama n'ibiki byose, yuzuye ubwiza, nta kintu na kimwe, ameze nyine nk'igiti gitotahaye. Ariko yabaye hano muri ino si, kandi challenge za hano mu isi yahuye nazo murabyibuka. Hari umunsi Satani yamusanze avuye mu masengesho ya karatujuru iminsi 40 n'amajoro 40 ari atarya atanywa, ariko ngo aveyo akubitana na Satani nawe afite akajagari yasaze umuriro watse, abwira Yesu ngo ni wemera ukandana nugira gutya, kandi agakoresha ijambo kavuga ngo biranditswe ngo nusimba nuva hejuru y'igisenge c'inzu gatuka hasi, Imana izatuma abamarayika bayo bazakuramira. Ariko Imana ya Yesu Kristo akamwishura akamubwira ati ugerageze Uwiteka Imana yawe. Nibyo abavuga iyo avuga gutyo ko Yesu yageragejwe na Satani, ati ahananiza Yesu Kristo wageragejwe na Satani sinankanswe. Twebwe ibiti byumye, igiti cumye wishizeho umuriro ikibisi cotinda gusha, ariko icumye yego ni direct kita kica ushobora no gucumutsa umwanya muremure kigatuma kumwotsa gucumutsa gusa utarayishira mu muriro. Nuko nguko rero mu rugendo rw'ivuga butumwa niko biba bimeze, haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, kandi ariko hari muri bizo bavuze ngo bisaba amasengesho menshi. Undi navuga jaribu kwa mtu si kwamba ni mtenda dhambi, ila ni kikombe tu ambacho ni lazima akinywe. Usikate tamaa, usikate tamaa, jua wakati upo utainuliwa. Ni yose ahubwo narize ngo uravuze ngo usikate tamaa, usikate tamaa. Harako bari baragize mu Minembwe, yari publicité mu Minembwe ivuga ngo usikate tamaa. Abantu babaye kuri radio Minembwe barabyibuka. Usikate tamaa, boulangerie Madegu inawatengeneza ya mukate. Aya original ivuga ngo jua wakati upo utainuliwa. Ni Janeti muri uyu mwaka wagize challenge nyinshi mu murimo w'Imana, yaraboostinze atera imbere, atera intambwe, ariko bitabujije ko ashobora kuba haragize izindi challenge zitari nziza zabayeho, ariko mu rugendo nivyo bidukomeza. Hari muri bizavuze ngo ni ifumbire yo kwizera. Hanyuma rero Janeti, uyu munsi twaje kugira ngo tubashe kuvugana nawe. Ushize waranyandikiye umbwira kuko urimo gutegura live recording cyangwa se concert yo gutaramira abantu, ariko unarecordinga indirimbo. Biteguye gute, bimeze gute? Tubwire rero uko ako gaseke kameze. Ndazi ko abantu benshi bamenye amakuru bavyumva, bategerezwa n'ubundi kubyumva uko bimeze kugira ngo bazabasha gukurikirana. Murakoze cyane. Ni by'ukuri Imana yabanye natwe, basha kutwereka ko igiye kutugirira neza. Rero turabishimira Imana ko igiye gushitsa icyo yavuze inyuma y'imyaka twabaye atabikorwa by'iwacu dufise bigaragara ku giti cyacu, ariko Imana ikatuzamura biciye mu zindi ndirimbo z'abandi bagiye bakora. Nabyo turabishimira Imana ko Imana yabanye natwe, ariko turashimira rero dufise live recording nkuko babitubagije. Dufise live recording izoba ku itariki 6 z'uku kwezi kwa kabiri
kwa kabiri. uyu munsi turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Ubwo ni ukuvuga ni hazoba ari kuwa kane. Hazoba ari kuwa kane w'icumweru uyu munsi turimo gukora ikiganiro. Rero biteguye neza ahubwo dutumiriye abantu turabwiye ngo turabakunda. Kandi natwe turazi ko mudukunda cyane cyane cyane. Ni kuri karibu tubane namwe muri video live recording tukakora indirimbo zacu ushaka gushira ku mugaragaro indirimbo zine kazo zikora uwo munsi nyene bizotangura saa 12 bibandanye saa 12 z'umugoroba gushika mu ijoro nyene amasaha nyene tuzobona ko turangirije igikorwa dutumiriye abantu muze muhaba kwaba kwanyu n'umugisha. Aha murumva ko umuririmbyi Iteriteka Jeannette afite live recording izaba ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Ubwo ni ukuvuga ni kuwa kane w'icumweru kiza. Ubu turimo gukora kino kiganiro muri kino cumweru c'inyuma. Kiriya kiza rero ku itariki 6 nibwo hazoba hariho ico gikorwa. Giteguye gute? Kwinjira ni gute? Nihe bizabera? Bisaba iki ku muntu ushaka kuza gutaramana namwe? Naco bisaba birasaba kuhashika. Nico tubasaba. Biteguye neza, intebe zirahari, muzicara tuzohimbaza Imana. Reka novuga ko tubabarira ko ndavuga ngo gutarama azmali live recording indirimbo zanje ariko umenye ko uzonezerwa. Nitwababwiye ikibanza reka tukibabwire. Kibanza ni muri Église du Rocher aho mu Buyenzi. Umanukanye neza urutse bisi ni hafi ya bisi. Utse bisi umanuka kuri Prince Regent. Musi ya Prince Regent no iyo Église iri Église du Rocher. Iteriteka gukorera muri Rocher ni kanisa rinini cyangwa se ni Église nini cyane, ni inyubako nini ndende ifite ibikoresho byinshi. Gukorera hariya wabiteguye gute kugira ngo ubiroze hariya bimeze bite? Twavuga ko mu bisanzwe badufashije badutereye ikibanza. Twimvira ko twakorera hajya ko ari ikibanza nyine basanzwe bakiduhaye. Cyo twimvira ko twakorera hajya. Na sino twari gukorera n'ahandi ariko kubera twavuga ibyo twavuga ko karibu ni ikibanza kinini cyane. Mwagiteguye kubera uburi ni mutekereza kuko hazaza abantu benshi kugira ngo abantu bakwigwe cyangwa hari izindi mpamvu? Yego dufite abantu badukunda, dufite abantu bacu inkoramutima, dufite ababyeyi benshi badukunda. Twayimviye ko twashira hajya kugira noneho twashimye ikibanza dushima nuko abantu ko babangana kose bobaho. Niyo mpamvu tuje hano tuvuga ngo tuje kubatumira. Nukuri mwumve ko tubakunda, turabibasabye muze muhabe kwaba mwo kwanyu tuzonezerwa tuzishima. Abantu byenda bashobora kuba birubuye uyu munsi muri chaîne yacu batarumva naho uririmba wababwira iki? Nababwira ko bizaba biryoshye. Nyine bibabwire bizotangira hote kuryoha. Ririmbaho twumve. Hari indirimbo ya telendinze cyane wasubiyemo mu rusengero. Indirimbo ya Vestine na Dorcas uri Gisenyi. Urugendo rw'Igisenyi turarugeramo ariko turuhereye mu isonga cyangwa se turuhere mu isoso. Mu ndirimbo mwaririmbye ivuga ngo sinzi kuyibuka imbaraga zawe wadukorezaho gato hanyuma tugakomeza n'ikiganiro cacu. Acapella. Erega ni umfatiye runini wemeye no kumbikwaza isoni ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera iyo abonye ngiye kugwa amanukira kundamira na wa musozi biruhanya yashoboje kungerera niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yankijije amaganya
niwe nyesha umuzuro w'aya masezerano, niwe mvuga sinshidikanya, yankijije amaganya. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Wow, imbaraga zawe Mana nizo zitumye nongera gusubira gutega ikivomesho c'amashimwe kikuzura. Mitima yacu ikuzura amashimwe, nico tuvomesha. Iyi ndirimbo ikugiraho ububashane nawe kuko uyibungiraho. Novuga ko ariyo ndirimbo yarakwishe. Hari abantu ejo hano twari dutaramye mu gatatu baririmba indirimbo ivuga ngo nitugera mu ijuru ngo umunezero ngo uzotwica. Noneho twashitse mu ijuru tumaze gushika nta muntu twiyapfa, ariko nitubona Yesu umunezero uzotwica kabiri. Nitubona Yesu umuntu yikoze iriya ariko nawe barakabije kandi mu ijuru nta tuzapfa. Icyo gahano no icyiza cyaho tasanduka bazoguhamba Yesu umuzuzi w'abantu uzuzura abantu azoba hari nta n'ugushanje impuzu azoba nta gushanje impuzu, ariko ninezerwa gukeneza nkanezerwa namava mu mwuka. Ni ibintu biba birenze umuntu ashobora gutekereza, ugatekereza umunezero waho hantu ukavuga ati by'ukuri ninagera mu bwambi bwo mu ijuru mbonye Yesu, mbonye abamarayika, ese bagice tuzobana ko birize ngo bazifuza kumera nkatwe. Aya tuba twabasize inyuma, twebwe turi kumwe na Yesu. Ba Abrahamu inofasi ba Yesu ba Daniyeli bajya abantu bakoreye Imana bose tuzi twabanye hano bapfuye bizeye tuzabana. Rero ikindi nakubaza kubijanye ni gikorwa cyacu gusohora indirimbo. Uyo uje gusohora indirimbo se cyangwa mu buririmbyi bwawe wandika indirimbo cyangwa urandikisha? Aje ndandika. Wandika gute indirimbo kugira ngo wumve ko indirimbo ikwiye ube wayishira hanze abantu ngo bayitegeye? Icyambere ndasenga. Kuva kera narasenga, mfite indirimbo mbitse nyinshi. Narasenga saa munani z'ijoro nkahita ntora ikaramu nkandika. Cyane cyane ururimi runyorohera ntabeshe. Toroherwa n'igiswahili kwandikamo indirimbo bitabiza, ariko ikirundi ndagerageza nyene nkifatafata ariko nkasanga byakunze. Uvuze kuri iryo jambo uhurira hehe n'abaswahili? Nimba mzita kwa abaswahili, yani watu wasema Kiswahili kama Watanzania, tuseme Watanzania. Wewe ufite ababyeyi baba Tanzania? Oyaye n'abarundi ariko twavuga ko novuga ubwanje nabo n'abavyeyi twakuri Tanzania. Uje ubwanje nakuri Tanzania ariko je navukiye mu Burundi nkiri muto bampungana ndi umwana w'indwi zibiri meje kuvuka duhita duhunga. Muri Tanzania narahakuriye domana Kiswahili ni top tik tik. Sasa wabaye impunzi? Oyaje sinabaye nk'impunzi, sinongera ngo mvuze ngo nabaye nk'impunzi. Ndavye ko narimbayeho neza, sinari impunzi. Hari impunzi ziratandukanye. Urabona hano mu gisagara cya Bujumbura hari abantu batuye hano ari abayiribe ariko ari impunzi. Babayeho neza, hari abafite amazu yabo, hari abafite amamodoka. Je ukuvuga intambara igiye ibaye mu Burundi twese tugenda 93. Novuga ko nari impunzi. Abavyeyi bari impunzi bagiye muri Tanzania bahunze. Ariko umwana mutoya uri kumwe nabo ukura usanga muri radio za kuza ndumuntu nkuzi. None igihugu cy'u Burundi na Tanzania wakuriyemo wumva ari igihugu kigukwega cyane?
Uburundi burankwega kuko ni ubw'iwacu. Tanzania nayo unajua tuko marafiki. Tanzania na Burundi tuko marafiki. Tanzania ungiye urumva ucumva ko atosheka na Yesu wangu. Uri ngaha naho kandi uba uri muhira mba ndi muhira ngiye Tanzania ndi muhira kuko famille yose twovuga famille yacu benshi niyo bari ngize ngiyeyo ngira uburaro haryama bashitse nko muhira. Okay, hanyuma rero ku bijanye niyo kwandika tugaruke ku jambo twari dufite urabuza ati urasenga hanyuma yo gusenga ugafata Bible n'ikaramu ukandika usomye Bibiliya cyangwa urahishurirwa maze gusenga uraryama sino kwibesha ngo kwandika indirimbo ngufata Bibiliya ni nko tushaka kuba nicaye nkawe ushaka kuba nicaye muri salo cyangwa ndi muri shambiraje nkumva na muziki iraje nkahita ni utakuyandika kuko ntayanditse ubwo nyine numva nihishurirwa nihishurirwa cyane. Mu ndirimbo ufite gukora hariya ufite gukora indirimbo zingana gute? Zine. Ufite gukora indirimbo zine ziri mu ndimi zitandukanye cyangwa n'ururimi rumwe washimye gukora? Igiswahili zo bari indirimbo zibiri, Kirundi zo bari indirimbo zibiri. Ko ugenda uva mu bihugu bimuja mu bindi nturatekereza ko ushobora guhindura ngo ugere uririmbe mu ndimi zitatu cyangwa zine? Nzorimba Icyongereza. Muri live recording twigitege mu Cyongereza. Ndi mwishurirwa ndi no kwishuri. Munyitege. Hey. How are you? Munyitege tu. Muri Ruzaka. How are you? Ariko mutubarire. Turanezerewe pe. Tuguwe neza rwose. Cyane. Ni indirimbo rero zine zizashigwa mu mashusho izaba live recording. Ni indirimbo zine, indirimbo zibiri z'igiswahili n'indirimbo zibiri z'ikirundi. Izi ndirimbo zawe uzikurikiranye wibanda cyane kuki urabona muri gospel haba harimo ibintu byinshi, harimo kwizera, harimo gukizwa, harimo umusaraba, harimo amashimwe, harimo kuruhura mbega gutugwa imitwaro cyangwa se kubabarirwa, ni byinshi. Wewe iyo wandika cyangwa se uhishurirwa indirimbo kugira ngo uyifonde indirimbo imwe cyane, wewe wibanda kuki? Ukurike message yawe muzumva message yanzi iri muri zo ndirimbo. Message ivuga ngo icyo nimanze ko cyane nuko Yesu yaducunguye. Gucungurwa ku mwana w'umuntu. Yes. Yaraducunguye. Benshi twagiye kwibagira tugasanga tuzana indirimbo zo kuvuga ngo imigisha ko Yesu yavuze ngo muharanire ubwami bw'Imana ibisigaye inyongera itatongeza. Nibanda kuvuga ko Yesu yaducunguye, ko Yesu yatubabariye, yatugiriye neza kuko inyuma yo kubabarirwa yavuze ko ibindi byose zobiduha. Amafaranga, amadolari, amaki. Hama nibanda ko Yesu yampamagaye gute. Umva kukiri muri ya message nyene. Indi ndimba akabivuga ngo wampamagaye gute. Mana mukumamagara wampamagaye turi babiri. Ndavuga ngo sili ni ya watu wawili, ibanga ni ry'abantu babiri. Hinje mu gatatu rirameneka. Mana ko wampamagaye wewe kwampamagara tukaca tuba babiri. None wonyigisha gute? Ni mwibanga nyine. Oya, Imana nimbwira ukuntu nace mvuga ngo Mana mbwira ukuntu wampamagaye. Menye gukorera mu mwanya wanje, menye gukorera mu gihe cyanje. Niyo message nisonze. Ni ku itariki 6 iyo live recording izabiri kwezi kwa kabiri n'uyu mwaka turimo. Uyu nguyu 2025 bizabera kuri Roche muri mu Buyenzi. Mu Buyenzi ni ishengero rinini rya Roche, rinini cyane kwa Mama Buntu niho amenyerewe kwitwa. Imana baheze umugisha kandi muzaboneke siritu abantu batuye mu gisagara cya Bujumbura, abakongomani, abarundi, andi moko akorera hano mu gihugu hagati.
turabasaba ko muzaza gushigikira umuvandimwe. Hanyuma hariho amakuru agenda cicikana ngo Jeannette wararonse management. Turagira ngo ushire ibintu ku mugaragaro twerurire utubwire uko bimeze. Ico murakoze cyane. Akoze bacu murakoze. I love you so much. Turabakunda n'ukuri. Turabakunda pe. Ariko kuri ico mwe muraba manager bacu. Umuntu wese azi ko akunda Jeannette. Umuntu wese atuye mu gisagara cya Bujumbura. Umuntu wese atuye muri Congo, Igisenyi, Rwanda, muraba manager wa Jeannette. Okay, ico nshaka kubazaho gatoye warasinye cange turabakunda. Barabisinye. Mwumve ko tubakunda. Okay, mukudukunda basi. Hari ibyo umuntu ashobora kugira ubwiru akabigira ibanga, ni amakuru aca hirya no hino muri ino mihanda tuba turimo ya social media. Arabavuga ko yaronse management, ushaka kumubona hari aho uca, kandi nabyo biba byiza, gusa n'urwego tutarageraho, ariko twifuza no mu masengesho umuntu avuga ati Imana ibikoze kaba ari akarusho, caba ari ikintu cyiza, kuko gukora uri munsi, uri sous control, mbega ufite abagukontrolinga, bakumanaginga, bakubwira ati ibi bikoguku, ibi bikoguku, biba ari byiza gusumba nta kibazo no kuri controlinga wenyine. Twemere kukubwira mu nyuma na live recording ntitwobihakana cyane, twaba dusubije Imana inyuma, ko ni kenshi twabiririye twabisabye Imana, ariko tuzobivugana. Tuzotegura ikindi kiganiro turagitanze atagisabwe ta déplacement. Mwitege rero nyuma ya live recording tuzosa tumuhamagara tumaze ukora live recording yadusezeranye bigiye kuba nico gitaramo ko cagenze, tuzagikurikirana rimwe kabiri gatatu kugeza bashizeho gufuri dutashe. Hanyuma noneho turinda ruhuko uwo munsi bukeye, umunsi ukurikiraho tekereza ko azaduheza umwanya tukagabasha kuganira ndetse n'ibya management ye, ubwo azabishira hanze, azabasha kutuganirira kuri iyo ngingo. Hanyuma Jeannette, nagira ngo nkubaze, ubushize numvise nabonye bandika ku mashano, mbona bagushizeho bashiraho indege. Ndibaza mzuzi Jeannette yagiye kuko ubu hari umwuka wo kuzinduka abantu baje muri za Amerika, Australia, bamenye ko ejo birindwa yagiye. Birindwa Imana n'umugisha. Ashaka kunezerwa, Imana igumugisha papa, twabanye neza, twakoranye imirimo y'Imana neza, Imana igumugisha icyo gihugiyemo, uzukibonera mu mugisha. Nabonye mudamu we yamwakiriye, yamuteze, yamaze gushika muri Australia, iyo Australia kwakire neza papa birindwa. Hanyuma rero nari mbikomojeho, bimeze biti fise ngo amayira yarafungutse, nabonye indege bazugushize hejuru. Bimeze biti tuvuga ko twabivuga ibyo kuri umuntu niyo kwanga ko inzira zifunguka ngo twurire indege, kuko amasezerano turayafise, Imana yarabivuze, ariko tuvuga ngo ubu turi muri live recording iheze, tuzobabwira nimba uko duherekeza mu duherekeze, tuje mu gihugu cya Kenya kandi turabyizeye. Nico rero nashaka ko tuza kuba nk'abavugaho buke. Urugendo rwa muri Kenya ruteguye gute? Ko ufite igitaramo nyuma ya live recording, hari igitaramo ufite muri Kenya, nabonye indi flyer iri muri Kampala, nibaza ni ibikorwa bimeze gute ugiyemo? Urumva ko hari bizo nyine, nubwo watubwiye ngo za management tubivuga, ariko kameme murabona ko hariho movement irimo kuba, bimeze bite? Muri Kenya ni gikorane cya garukana amashimwe, ni shengero twavuga ngo kanisa yateguye cyo gitaramo cyo gushimira Imana ku mwaka uheze, bongera biragiza Imana ku mwaka bagiye gutangura. Niyo nteguro yacu
rero dushima Imana yabaciyemo ikabakoresha bakadutumira. Imana ibaha umugisha. Uganda nawo azoba ari ico gikorwa nyene garukana amashimwe kizobera mu rusengero. Ni ishengero rihe? Garukana amashimwe nsanzwe nyimenyereye mu ishengero rya Calvary Church. Oya bose boje n'ukunda ni nyito niko bagitse muri kuri afishe banditse ngo ni conference muri Kenya. Urabifite muri telefone? Yego. Isome turebe. Isome na church. Ko biba byiza kwa ngo tuvuge ibintu tuzi n'abazo baba bari aho hafi nabo bazo barabatumye kuko Jenite azaba yabasuye n'umuririmbyi mwiza taragera iwanyu ariko ndazi ko uzamukunda kandi uzanezerwa kandi uzakira igitangaza gisha ariko nimba ufite umutima wugurutse wo kwakira. Hari abantu bazi imbere y'Imana n'imitima Abuzisome wawe iwanje ni uri umuntu. Okay, dukomeze rero ndabona network ntabwo irakunda kugira ngo hanyuma biteguye ko uzashika muri Kenya ku itariki zingahe? Muri Kenya biteguye ko nushika itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Muri Uganda biteguye ko nuzoshika itariki 21 z'ukwa kabiri 2025. Nta bindi bikorwa uteganya yo gukorana byenda n'abaririmbyi bahari y'indirimbo cyangwa ikindi ni igitaramo gisanzwe mugahezagirwa ugasubira gahindukira ugasubira? Yego dufite abadusavye niyo vyakunda nitwobivuga ngo ni bana ariko muzobibona. Okay, hanyuma rero tugeze mu rugendo bwawe guvuga butumwa bushize twabonye urimo mu giterane bari babutumiye cy'abayumbe cyangwa cy'abanyamasengesho Igisenyi. Igisenyi wahakiriye gute kubwawe? Wahakiriye gute naho hakwakiriye gute? Guys, twabonye Imana n'ukuri. Twabonye n'ukuri Igisenyi ndavuze ngo Imana iba umugisha. Batwakiriye neza, twagiriwe protocole neza. Twabonye Imana. Terane cyari bavuze ngo wa muntu ngazoshika mu ijuru ngo ahise Imana. Umunezero twishirayo. Twagize umunezero tugira veye, turanezerwa cyane veye yo gutangura umwaka turimo. Nukuri Gisenyi Imana iba umugisha twahaboneye Imana pe. Yego. Niki kintu kidasanzwe wabonye Igisenyi? Okay, hano ndibaza ko hafi intara hafi ya nka 80% y'intara za hano mu gihugu cy'u Burundi umaze kuzigeramo ujanye ubutumwa bwiza. Uko bakwakira mu ntara no bakwakira no mu gisagara noneho hanze y'igihugu wabonye hari akarusho kahe? Urumva nyene iyo ugiye mu kindi gihugu urumva ko wakirwa kuruta aho uba wakiriwe mu gihugu cawe. Nitwavuga ngo mu gihugu cyacu ni batwakira neza ariko buri muhira ariko iyo wagiye hanze y'igihugu nawe urumva ko bakwakira birushirije, barakwitaho bakuguma hafi. Byukuri nahaboneye Imana mu giterane niho nabonye Imana nyene igenda. Ubwanje narakize, hari ibyo nanje nakize kuri ico giterane cyabaye. Arabakize, arabumvise indirimbo zacu twaririmbye bagubwa neza. Eka niho hatumye hugura n'urugendo rwo muri Kenya. Niho gure n'urugendo rwa Uganda. Ni Imana yabihavugiye cyangwa ni connection? Ni connection. Nukuvuga ngo mwari mu giterane nibo bakwemvise? Yaje. Dushira ibintu kumugaga. Byavuya. Turabijira. Byavuya. Benshi batuboneyeho. Bigenda gute rero? Bahita badukunda. Abari baje muri ico giterane batuboneyeho. Bahita bavuga ati nako tuzogutumira iwacu. Baragenda rero bashitseyo biga inama ko dutumira barakoze. N'abari bari Uganda bafatiraho? Barabatumira. Baradutumira.
wow. Hanyuma ikintu kidasanzwe wabone mu materaniro ya hariya wavuga ngo twakwigira, kuko ntabwo tuje ahantu gupfa kuhaje, kuko turaje kugira ngo twige icyiza tukikore, hanyuma ikitagenda tukireke duhindure. Ikico utekerezaho cyangwa se cyo wabonye mu materaniro y'Igisenyi mbega ukavuga ati ikintu gikozwe neza ni ngiye ikintu cyose cyakozwe neza. Navuze uhereye muri protokole, kutwakira, buraro, fungura, navuze ngo ndabaha nukuri, I love you nukuri, twabonye Imana. Je ubwanje navuga ko nakiriye, narakiriye. Wakiziki nakiriye mu butumwa, ari ubutumwa bwavuzwe baravuga ngo kubabarirana, icupfa na mugenzi wawe gende mubabarire, yabande mubabarire. Narakize. Amen. Nuko icyiza cy'ubutumwa bwiza nuko tubutanga bugakiza abandi, natwe ubwacu bukatugarukaho bukadukiza. Hari abantu bakize ku bwawe cyangwa se kubwiza Imana ari kunyujijemo, ariko nawe kandi hari ivyo Imana yacishe mu bandi cyangwa nanone no muri wewe, ukaba wakunguka ijambo, ukagira icukira, ukagira n'ico usiga. Rero nguko turimo kubivuga, afite concert cyangwa se live recording izaba kuri 6 kuko mwavyumvise cyangwa uzivugira sibisubiremo biguteye isoni oyaye bivuge neza bihagazeho nuko murakoze cyane. Turabatumiye kandi turavuze ngo kaze, bari hanze bari hano mu gihugu. Arona abantu bavuze ko bazova muri Kongo baza Gisenyi nyene, ukuri Imana ifashe itabare Gisenyi igire neza, bazoza muri live wazi ko dukundana. Muze amatariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2025 kizobera muri Église de Roche nyaha mu Buyenzi. Inzira nziza nuba urutse bisi uramanuka ushitse musi kuri Prince Regent ku bitaro Hopital Prince Regent, ukacumanuka musi yayo niho hariyo Église de Roche. Ni barabara rimwe riri musi ya Prince Regent, ucumanuka gatoyi tubona Église de Roche. Zotangura saa 12 z'umugoroba gushika aho tuzoyumva ko turangije nijoro ryose. Turabaye kaze. Aha, mu buririmbyi bwawe umuntu agira role model yigira kuririmba se cyangwa umu inspira akagufasha, ukifashije bimwe byiwe nubwo ufite nawe bindi ni buririmbyi wewe ufatira ho urugero mbega rwa ku kazi cyangwa se ubwo murimo ukora. Icyo ngomba kuvuga bwa mbere, ubu ndaje ibikorwa byanje ho nibizohagarara, ni imwe iva mu indi yinjira gikurikira uwo nigiye kukuririmba. Cyambere sinovuga ngo numwe canke babiri, ko bavuga ngo ubuhinga burarahugwa. Kubona naka ushobora kuvuga ati naka iki nanje ndacize yakoze iki nanje kana ndize nigiye kubarimbi benshi. Ariko kera nkikura nkimenya ati okay ndatahuye uburimbyi niki, narigiye kuri uburimbi yitwa Rosa Mwando. Nukuri mu muziki twavuga ko ari umuntu wa mbere nk'umuvyeyi wa Tanzania mu buryo bw'uburimbire guhimbaza Imana. Maze kubigira ko hari abandi bagiye baza nyuma, dusanga natwe twobigira kibindi nuko no bivuga sino numva nonenze ivyo nabo twagiye twigirako. Okay, ku bwawe kuri none mu karere k'ibiyaga bigari umuntu azagira igihe ndakagira igihe kuri none umuntu ufata nk'umuntu ari igihe ufata umwanya wo gusenga ntumenye igihe urimo uri indirimbo ze zikagufasha mu masengesho cyangwa mu mwanya wundi ubugeze muri situation runaka urimo n'indi indirimbo zande kuri none?
abambere murabizi ko abambere nubwo ntobivuga ngo cyo mumenya ati Jeannette atarinze no kubavuga abambere ni ba Dorcas pe atarinze kubivuga ngo nukuri abantu bose nabonye ushize tutaranavuga ko nabonye kuri stati yawe umunsi Vestine ni washatse cyane Dorcas Vestine uze kubatandukanye yego hashatswe umwe muri iriya groupe umukuru ngo niwe washatse Vestine nimba atari Vestine ariko ashobora kuba ari Vestine kuko nabonye hari umuhungu wari wiyanditse mu ruhanga yandikaho izina ryiwe kandi aryandika n'agahayo kuko byarije indani aha mu gahanga gutya yari komerekeje canke yageze amatatuwaje baza bagira none bayandika tatuwaje y'izina rya Vestine kubw'urukundo akunda Vestine ushobora kuba utaragize ariko nawe ufite tatuwaje mu mutima ubwo nayifite abantu batari bazi ko Jeannette agira tatuwaje uyu munsi rero ashize hanze y'urukundo rwa groupe ya Dorcas na Vestine abandi kutabambaza ndabakubaza bambaze Ben na Chance wo muri mwubahwe indirimbo zanjye ziko zivuzwa mumvise abambere n'abakabiri abagatatu I love you navuze Ben na Chance wavuze ko Dorcas na Vestine Dorcas kuri none muri iki gihe Dorcas Vestine ari abantu bagufasha cyane abakabiri ari Chance na Ben abagatatu rero Daniela na James rumara ubwoba rutuma ndimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo umva niondole moyo mgumu bali unipe moyo waupe ndabakunda umunsi n'umwe tuzakorana pe inajua mawazo unaniwazia ni mawazo ya amani wala si ya mabaya kando ya maji ya utulivu uniongoza sitaogopa mabaya maana upo pamoja nami umeniandalia meza mbele ya watesi wangu umenipa kama futa yo uhimbazwa Kristo amen amavuta aramanutse ndumva turi mu kirere ciza kandi ijuru rikinguye Mana iguhezagire cyane kuririmba ufata nkiki kurimba n'ubuzima buri muri jewe habe n'umwana wanje mfite abaririmbyi mu rugo n'ubuzima pe n'ubuzima yego kuri none indirimbo ufite iri ku mutima ni iyihe mbega indirimbo y'ukwezi muri wewe utova mu materaniro utaririmbye bo guhaza ibiri bo guheza indirimbo imwe akaba ariyo ibanza imbere ku mutima indirimbo nubwo ntoyiririmba gusa nubwo utoyiririmba ariko uvuga ati basi narayiririmbye ejo ndeka ariko wumva ari kuyiririmba ku mutima nubwo ntoyiririmba imbaraga zawe yisubiremo hano nta mategeko nubwo ntoyiririmba ariko mu matara niho hava umuntu atavuze ngo ririmba iyo ndirimba habe numva je ubwanje nukuri hajya ndayireka pe avuga ati bazova banyita imbaraga zawe nyamena nkayireka ariko numva ntoyiririmba kuko
kuko imbaraga zawe kuva ubwa mbere ntangura kwirima imbaraga zawe hari ibintu byagiye bihinduka muri jewe bihinduka ubuzima guhinduka imibereho guhinduka no ukuntu kwifata ariko imbaraga zawe z'Imana yacu zirahindura imbaraga zawe z'Imana yacu zirahindura imbaraga z'Imana zirahindura bo bavuze ngo zituma nongera kuvoma ariko wavuga ko zimaze guhindura ntabwo yababeshe matoke ndebye imisatsi ufite ikanzu nziza wambaye isaha na guruneti nziza agakweto harimo akantu kave ariko kari muri white uvuga ko izi mbaraga z'Imana zaguhinduye zikanaguhindurira ntabwo yababeshe ibintu bikesha Imana imbaraga zayo oya ntacyo turi tutagizwe nta nicyo dufise tutahawe byose tubikesha wewe Mana ntacyo iri muri live recording tuzoisubiramo tuyikora live recording hari indirimbo wari wasohoye niyo nyine twari kuba twarihebuye iyo tutaza kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mw'isi y'abakiriho twari kuba twarihebuye iyo tutaza kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mw'isi y'abakiriho oya ntacyo turi tutagizwe nta nicyo dufise tutahawe byose tubikesha wewe Mana ntacyo twakuburanye ntacyo turi tutagizwe ukuri kose wakugizwe n'uwakumunze cyangwa se wagutengeneje waguforumye wakugize wewe niwe wakugize uko uri nta n'icyo ufite utahawe nayo iyo ushobora kwiratana cyangwa ntubimenye ko ubifite warabihawe twarabigabiwe kandi ni for free twabihawe ku buntu nta mafaranga nta kiguzi cyacu cyose twasabwe turimo gusoza ikiganiro bavuze ko izo groupe zine hano mu gihugu cy'u Burundi umuntu kwinspira kuri none ukavuga ati sorry uyu muririmbyi ankoraho kuri none Apollinaire urazi ko umuvyeyi kuva niwe uruwa mbere kurikira Lopez uraje pe Pastor Lopez ejo tuzaturi kumwe muri veye dufite uzayihomba zorugi ku mwana mfite umwana akunda umuntu yitwa Lopez yewe Mana nasanze nubesha ushigikira ico wavuze ukagishitsa genda ubaza Aburahamu nibesha wino nanje umbaze nibesha I love you. Turimo gusoza ikiganiro cacu twagiranye n'umuririmbyi Jeannette Iteriteka sinzi ko twosanga kuri platform zawe ukoreraho aho twasanga indirimbo zawe n'ibindi bikorwa ni ama practice ushiraho cyangwa ikindi kintu runaka uze kubiturangira hanyuma yavuze ko kwinjira muri ico gitaramo nukuza ikiguzi bisaba nukuza nukuva iwawe ukagira juhudi sinzi ni kujitoa yani ni kujitolea kujitolea kazi ya Mungu hama murakoze cyane turashimiye ikiganiro Imana umugisha amigikurikira tubaye karibu kandi kaze muri live recording ukuri turabaye karibu ama bisigaye YouTube yanje bandika Iteriteka Jeannette Iteriteka Jeannette choni bikorwa vyacu yani unabonyeza subscribe usisahau subscribe mu Giswahili bayita gute ni
uri mu Tanzania ma sinochibuka ubunyene byo dusaba umwanya basi gukanda no birota kubonyeza ico ni kimwe aha gusharinga gusangiza abandi bantu bya bintu tuma ujumbe ni kutuma ujumbe sawa twinjiye muri sabone yes kwiyabona mu Kiswahili wazitote ni kujiandikisha mama we kujiandikisha jiandikishe kwenye kusabone bandugu wapendwa mjiandikishe tu kabla basi Kiswahili cha wewe mjiandikishe kanye hari ibibazo bitandukanye kuri Imana ibagereho kandi basure bari mu Minembwe abari mu duce twinshi dutandukanye badukurikira bumva na runo rurime tuvuga Imana irabibona ibyo unyuramo zose ubwo buzima muri mu iyo situation aho hantu uri wihishe cyangwa uhagaze cyangwa ukukurara utariye cyangwa ibindi bitandukanye byinshi ubuzima mbega bukubakiye bukwegereye wumva utekereza kumva ko amawazo asa nahagaze wababwira iki twavuga ngo Imana itabare tabara kandi Imana irumva kandi ikatwishura Imana igiye gukora igikomeye bagiriye neza bisigaye kuri murakoze ariko harabambye ngo warohoye rusari muri Kongo kuja kuririmba Uvira waragezeyo ukuvuga ni muri Sud Kivu yego muri Sud Kivu isengesho wahaha rero kugira ngo kare karere kabona amahoro kubgawe ni rihiriri ku mutima cyambere tuvuga ngo iyo tubabaye turirimbe ubabaye naririmbe cyangwa nasenge hama unezerewe aririmbe kigeni cyo gusenga nico gusenga dusenga Imana nishoboye byose nuko kubona ibyavuze bimara ubwoba bituma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umucyo kubimenya nibwo sinzashidikanya ko nibisigaye bizashira imbaraga burya urukundo rwe rurampata mbega urukundo ruhumuriza mutima uratuje runsunikira kumukunda numva mukunze kumanwa ndaruririmba ijora marira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo dutere haleluya amen haleluya rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima turagize murakoze cyane kubana natwe turabashimira